Ja sam Darko Pešić, reprezentativac Crne Gore u atletici, u disciplinama sedmoboj i desetoboj. Ja sam šestoplasirani sa Evropskog dvoranskog prvenstva koje se ove godine održalo u Beogradu u disciplini sedmoboj, postavivši tada nacionalni rekord. Ja sam dvostruki prvak Balkana u disciplini desetoboj i atletičar koji drži 30 rekorda Crne Gore. Danas je 20. septembar, Međunarodni dan sporta među studentima. Ja sam diplomirani profesor sporta i fizičke kulture. 2011. godine kada sam upisao fakultet u Novom Sadu, tada sam počeo se bavim atletikom profesionalno. Zašto preporučujem bavljenje sportom tokom studiranja? Kada imate naporan dan na fakultetu, naš mozak i tijelo su pod stresom. Tada je najbolji način da se oslobodimo od tog stresa izabrati neku od fizičkih aktivnosti. Zato studenti, ne budite lijeni i ne tražite izgovore. Trenirajte i studirajte.